Employees Association KEA Central Committee tumpen luru langsung mithang sai hemelong phiram kia mai ki pham. Dilai tinia dia long araki homu morphine linti kinetlong. Dong muka orang sepiang bong bike pen truck kace tong ajok inu dari so apran kita. Karom pini karbi prime time birta long penili Samira Singh jo hindi katharpi non birtang tonpen arjek tha. Kidamtang pre ni phain ko ra troxiani sukhanjana long alam kia putha. Karbi Employees Association KEA Central Committee tumpen pini lurulangso methanga sai hemalong phirang kia mai ke phak. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen ahokpet asai ki claim jia phan kidam asai ki mate Taxation Inspector Nixon terang phan areng kapaso lapena choi kang sekdun anparta alang ni phan kirab duna bangpo mohen tobia phanta areng hu kapaso lake ki chok chit hektik lo atima hithi kulat ki bi pulote arona tangdo Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen ke claim pon lake government pen isi asai yang denglo Lasilabang soalam Karbi Employees Association mate Karbi Chokomara Song Tiripi Ameya Tumta Karjulong pen Ningduk Chipaklang Lapen Sodak pen Pin Rempo Anparta KEA Zonal Arotin Penta Laswaput Hak Chethansi Kichok Chatum mate Culprit Atuma Phan Pin Rempon Sai Kime Klempon Bomahut Aronre pen Inut Karbia Sai Kia Phan Arengahu Kapiso Lake Pinyani Chotkali Non ki wang jia ni anta lason ke he nuasai ke rong rup rong sopi na hok adim sitame avidet nangji Authority penta ke chok chia tuma phan sodak pen kangsai jia phansi KEA song pen tuning report Dukan along tin alang tum kahul da mahut ilong adim along alang tum chitor ko bom tum chithan bom hut misunderstanding ason to ko masi ili tum chokamara korte Nixon terang apa public itu la hurpak mas public mana la bihabe par reclaim itu hurpak mas alang lipan torchar lo alang lipan ahu areng ahu paso do koglo lasi la sohut ili tum Karbi chokamara song mate Karbi employees pu la tum chini tum abithanga arona te ben ka to claim along itu korti Nixon terang pan katorcar hut public inu namun itu alang li kacerabdun alang li men bangke mohon tobi alang li ke employees pan kacing hona joini alang li stame alang li pan kerabdun joini alang li pan stame aku la dukani klembang pietu latung hat 1000 bak amun itu latung chipeng si alang li pan stame aku areng lupa su lasi alang li inu mohon tobi alang lagi employees sekali sistem ini tuh employees coba marah kan langsung insiden tuh kok alang di lahaya kam lang klaim tuh ini tuh pana ka putek dan pot alang di sistem ini tuh Karbi coba marah so nanti dia ko alang kan ini suri akadom party lo tak bisa kanta asi ini sistem itu pesu padulo nasi lahai insiden amuk ha bang mono sistem abi dia nanji lapentu gitulah punishment Kicu, ini cuma munit panang kaitek. Lah so munit abang hu panang bangke ahok pet akang sai tu vek nangji pusi ni ka authority panang ni tum join lo me akang sai bangke ni tum ke hoi panang bangke la ke do vek nangji pusi ni tum ke udam tiblo pan acoy sesuai pung la sila so acoy ke la ke gomen acoy la ke horman yo pusi Kata alang tum lang plot pan lah coy lang kang sek tu ke lah bangke ni tum jokje ni tum ke ben pudan di ni tum ta lah bangke diau ni sila schedule area aron ke idi tum council si pari deng lo ba si parai lo ba ka si parai ke dotang lo nasi idi tum rasukan jan lo ining kiso ason lo mati ke chokche ko idi tum pudam nangji nasi idi tum succession branch pan ke dam asokumar tum Midu ki rungdam, mate taxation ki rungdam, with uniform alang di tungdam lo, nasi rungdam lo, cingki cithan lo, maksudnya di tu arjulong lo, dia laso tax ki rung, mate midu ki rungdam mahut hadat,
bepar beha ke klem muni pen la puchi hili sai lo mate chitheng chichok lo areng aku pasor pasidi tumar julong lo lasi laso lam make ni tum pini kaning je kang tung bangke mate lam the ke jai kang tung bangke ningje thi tung bangke Karbi Employee Association mate Karbi Sokomara song tum pen authority Karbi Anglong Autonomous Council Authority apanta ni tum tuning rilo la pen law and order apanta ni tum tuning rilo ke chok cheve ka bang ke claim ke dam ke chok cheve ka bang ni tum Sokomara song bang kupan areng aku pasowek han atai envek nai kusi ni tum ini la so a press meet lo ningje thip lo pen council authority phanda ni tum tuning rilo law and order phanda tuning rilo Hanjang Langso Zonal Karbi Employee Association Karbi Kurpho Nihang Longria Mai Lapen Kalyan Ashram East Karbi Anglong Atumta Sukhanjana Long Kulat Kibi King Sangasotum Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Atumaphan Ketengking Dunaputha Preni Phain Kora Nirkepani Pirangkia Mai Kipha Pirangkia Mai Kapidapona Long Karbi Employee Association Amepu Saradili Terang Karbi Kurpho Nihang Longri Amepu Kensing Bay Lapen Kalyan Ashram East Karbi Anglong Atumpen Kidamtang Preni Phain Kora Troxiarni Sukhanjana Long Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department along Asaiki Nixon terang aphan areng hukapaso Lapen atoy kang sek dunan parta alang ni phan kirap dun abangpu mohen tobya phanta areng hukapaso dun Lapen penang anatuma phanta kateng kheng puthak ke chok chevek kulat kibi keng sanga sot ma phan Pirangkia Mai long pinrempo dak press media ke phanang ko galam thike la puhen no tini litum Karbi Employee Association Hanjang Langso branch pen Donel branch pen litum press ahin pen tangda koin la puhen no je kedam tang pre 27 arni Sukhanjana kulada long incident along litum Karbi Anglong Dipu Taxation Department pen trading license Doma bema pu alang tum kiri kita lip damahut litum Karbi Sokomara song lo lapendak kami klaim dun Nixon terang saraphan holadak Sukhanjana kulada long kedua tum areng kepaso dun bangke litum Hanjang Langso Karbi Employee Association hin penta ningduk lo apen Sukhanjana kulada long ke klaim bo matuma phanta pada bazar komiti panta sodak pen pinrempon laso incident along kacirabdun Hanjang Langso along penta Raju Tripathi pu amuni ditum chini pono Raju Tripathi pu do lasi alang li panta Hanjang Langso akulat along penke dake kulat lemlong delo lapu ti dak Hanjang Langso bazar komiti panta laso alam pachini pon alang li bangke dake dulong delo pendak bangke kulat bilong delo laso puthak bangke litum pinidak song thom ne dolo hasa bangke Hanjang Langso Karbi Employee Association Zonal branch benna second bangke litum longdo Karbi Kurpho Nihang Longria Mai president atu akuni li jongjung sitame Kalyan Ashram Bokajan ele general secretary hin bin sitame laso alam bangke pachini kondaklo je bazar komiti kuntalang likhon ketake din beklong delo pen laso incident along litum Karbi Sokomara song ahin pen la Nixon saraphan areng ka hupa supon ke litum tani oi pon lo lasi laso puthak ke autonomous council pen sisteme sodak pen alang tum phanta sideng ponangji kate mononpi ke Karbi Employee Association itum korte ba anjir mara tum phanta lasan pap kupon pe je phanke litum ke chunung lo ka non ke damtang pre inkora troxiani ilitum ladak ilitum marong lo ilitum hem lo Sukhanjan Bukajan la bangakai tum ulat kacobi kan ilitum makhaya phat Sokomara tum han areng pas sudara hu pas sudar la bangso alam thea putak singili nalu tumang no kanige gala hello the non ke bang ni ka la bangso la bison la incident dokok ta hai lasi laso incident mononpi monono taka vedia phan ilitum la autonomous council Karbi Anglong ilitum laso ahin bentame
alang itu mahin betamel perlakuan mahin betamel abang sobang menompi pawe dia pan ini tumbang insai pon pamenangi la dua kai ke dua tum pan ke la dang ini tum pilke bang ke hiti kula tamenang pabi nulong ledet awar sai ini tum binagi lagi nili haladak bukajan mate hanya bukanjan bazar komiti la penda hanya langsung bazar komiti tum hada nili hin beneli tuning rilo muke bangiani apanda ili tum lake ekhai apanda kafire meme ang sinang plan grimlo tasi monon pimong no pawide dia pan la li tum pan kiti kulat penormat lang li tum pan ke dapen plungang ko apen lana chota kali li tum kalbiang long aru kafire meme ang aru dutulang nonta panggadam bolote miadi pota son ili tum kalbia khai pe pan miadi pota ta banga khai nang ong mulan Dela sona jaga miadi pota tapi bom le pulo onte kan la trading license tapi bom pulo onte ili tu makai bang thengsi chuyoro nangpo to da peda kenanga na kote tunda ningelo ili tum ke chu ki jono hormu le chuyoro unta ili tum bang ke therak meme ki paklano na therak milo sona hormu si do ko bang na paklano tu dat a biskut ai hin ke chu a theseri a thekum bang ke bang khaina paklano bang se jasemet lo ili tum che paklano bang therak meme Feseret kumbang so ya si ciplan sudah lah. Nasi la alang itu ngapan ke monompi monam no tamela ili tu ngapir thelong ke hiti kula da pachubi long le dia pan bangke asong tin abang tin la pen government ahin panta autonomous council kan cenglok ahin ba asong panda ni tuning rilo la so incident bang monompi ka beda dia pan hiti kula ke la alang itu madua khai ke do tum pan bangke usai Manipur pen kebang ihu magaria phan padap dilai rai komsai khiatum langpang chingdun si garia lopen araki hor morphin linpli nebdun long pusi birta rebdun long Manipur pen kebang lakha UP14 BV 4234 agaria phan dilai tinya long dilai thana rai kom atum ton dun si garia lopen araki hormu morphin linpli nebdun araki hormu kewan bang hinia tumamen Manipur Chura Chanpura sir, Hem Collar Lunkin Arta Thongke Pranarke, Lapen Manipur Kang Pikpia sir, Jang Minlar Hauki Penlo, Alang itu mapan Rai Komsai Kiatum Araki Hormuki Panatuma Pan, Arju Horbombo. Dongmukak Police Station ke Parlu, Paklongkam, Cerep Tokbia Rongamikar, Bidya Singh Singnar Sopo, Pritom Singnar, Arta Ningkan Kri Troksi Ingdeng Kri Hini Kacharli Bomarisu, Pri Nipain Kora Nir Keprani Kangsam, Porpai Troka Pormalo, Dongmukak Rongsupi, Krongthom, Kachetok Atuwara Longamat, Apran Kidama Birta, Nilitume Perang Kipen, Birtang Pale. Pritom Singnar, Lokacharli Apan Kidam Kibang Kahelu Vingajok, Dongmuka kalong anam kipia hemalong sikido. Preni pain ko era nir kepani paklong klam amit hangarong kachedampen puthot dongmuka krong supi kachebang mati nangkili aporhut langberanat pen kibang atrak Pritom Singh narabait kapatong longajok adima longamat aprandam jinda. Baita phan kapatong atraga number AS 19C7594 pusi bang theklo. Truck lapen truck katewar anparda Kacharap do napan dongmukang police atumpen chepari tengpon lo lapen halapu apran kitang jui kithitang arpum Difu Medical College and Hospital along postmortem asaya phan pon lo pusi birta reptunlo non malom super phan birta mungton pansana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihina mo phibutat berta longwang thulo Hanjang langso bazar committee atum pini anikang sampor phai priya por malompen ami thanga sai hemalong tongsekot pen maike pedupon Himari tok bipen kachepahem phupon amailong meike pha alam thi klardak pen rup sing rong pipen si kapachni aporenlo melong diliram tirang jiten imti habi rong pi lapen raju tok biatum chitongdon Pini amailong penangan alam kachingwai padupon si kiramtang preni phai inkoira troxiarni Sukhanjana hithialam kialong kiklangdun Raju Tripathi ke Hanjang langso ai hithialong kulat chobilong lelu pusi chiraipon Hanjang langso bazar committee atumpen preni phai thongkepra isiarni
trading license aputhak chirok togamai padu ponji pusi pheram ke tumaphan pachini dun Pini Karbi Prime Time ke lapan sekang ton paiglang 2 mi thak mi korwang thu